Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Tinay dumdumang nga ospital. Lito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ay po, jak malapdanan. Nagatila talaga ti karabukop kon. Wala, uminom ka dito balon ta na paburak adanom dom. Napudot pa'y basit. Tani, sang kakita da kan dagiti pada ta na kapila. Mudmudam ti panaguyok mo no kabailam. Nagrigat nga ron. Uminom ako. Atoy, sige, uminom ka. Tapno maup-up tagagatal akarabukog mo. Anong tikas to'y? Nasapatan sa una kay May. Inadla daw tako ma. No inla daw tati imay, awanan ang mga no data iti kutit ti pila. Imbag ta nakaunata kat data ti number 1. Makaawil ako. Kaasi ka matom. Makapatanag kan. Ang mga no COVID nga agpay sudaytan. Saan kumamot Naitapay ti may sa pagdanaga. Ang mga no laklakaan ti doktor nga ibaga asintomas ti COVID na ito yan. Sapay sang kakita dakmat lagi ti salbaga pada nakapila. Ala tom, di kaksaoy ti mati Magawitan sa langan, Rosa. Ala ni daytoy. At data lang arudan ditoy. Sa datamot ti kaunaan ni ti pila. Wala nga anya nga oras nga adda ti doktor. Alas 10 ka no, kuna di sekretaryana. Ay. Agga po di ospital pagpapaayan na. Jak sa makanosan. Agasang may sa oras pa ya palaguray. Yanos mo ka din, Tom. Nasaysaya at matlaang no ma-check up na ka ti doktor. Agsuo baklangan iti naangra bulbulaw. Dayta ka manen. Nagsuob kan, idinamidwang. Awan nagpaliwan na. Isu a doktor, ti kasapulam itan. Ipadas ko lang ang ituloy Suob kanumot ti kakontra ti virus. Dom, saan ko mamata natangkad ti ulom? Sapay kayat ko kamatyagin na. Magawitan, tayo turo ko lang Tinasaya at agsadag kan kanya. Idumog mo dito abagak, ta iredep mo no iso. Riingin kanton no adda di doktor. Alaman nga ron. Hanggang na ama no maakaran ka mo dito. Uyak ko. Uray ta naka-face mask ka mo. Tas tamot kanya. At dapay face shield ta. Di da tamot paritan. Uray awan distancing ta. Tamudamot nga agasawa ta. Wanmot ka diya. Alang ron. Agsada kakin kandong mo. Wala. Himbag lakit din
Tay ayatin nak unay. Tano saan? Ang mga numaon natak dito yan. Ala, tila sasawa mo. Ala, iridap mo, tapno mayaw awan ti pan nakasikur mo. Sige. Baglakit din atalim mo kay matbasitin ti kinaingat ti gobyerno. May papan iti kubay. Awan unay yan ti lockdown. Un nga road. At damot langan makabiyahe pang publiko aluglugan. No pa'y kurang ti bilang ti talaga kumaakaado ti pasaheros da. Sana nakas edi nga overload. Lakit di ah. Ado pa yan ti agsangpet manipod abroad kunam. Apag isaw. Nalpasan ti pinatakder ta apas dagiti abay ti balay ta sa feng. Mas awak. Nakapatakder kay ti pasdek adi mo pay mo. No anyat pa kausaran na. Dakkel meten to'y balay ta. Impatakderam meten daro sa iti dakdakkel a balay da. Anan nun ta kumaday ta apasdek. Isu nga road. Asan ko pa'y lapi na ikan iti division. Basta pasdeklatan. Pag titinulungan tayo apanunutin, no anya ti kasayaatan apakausaran na. Nagahasat ka launay lakay. Tapi naraburan na ka tinamam abetirano ahawayanaw. Wen, ginasatan nila ti panagbiag ako nada bakit? Agasem, asino ti mamati asyak ti pinatawidan ti bitirano anabayag anag na edi Hawaii. Huwag nga rod ah. Ay, nakakaahasi idi ni si Birino. Wen nga road. Agasem, awan na nga klon nga akin kabagyan, gapot ati amuda kitagsapul at mangitabon ken kuana. Iswa datan, nagkamangan na aging gaanatay. Inublag da ka pa'y kit di adag iti padam a barangay chairman. Taamangan no COVID career kung kunada iday sa Wen, Ada pa'y kit nagkuna nga awan ton ti outstanding chairman ti nagbugsutan. Tama COVID kanto kano. wen, amit dagijay. Saan tanging kaskaso, tanagari ti kinamanang nga asita. Iso nga ita, buinas tayo kadarusa apakiramramanan di manugang ta. Datayo laeng di makaamo a $1,000,000 ti impatawid ka datadaya veterano. Ay, mas daaw ket nga tanadag iti kabarangayan tayaw. Ang mga no saan da amamatay. Nga impatulod ni kabagis mo adjors, timpal palastog mo adulyar mo, aginastos tayaw. Ta sino pa iti sana mamatay? Kitpudno mo ta nagpatulod ni kabagis. Dayjay laeng, tadidaan mo abasit lagatan. Ay, frontline la dayjay. Uy nga rod. Ay, ungayam. Ang mga no sakitin pa'y laang mo't dahi tapan nakairan-ranod ni Dumay. Susan mo tin makatultulong mo yan. Ay ayatin na unay ni Rosa. Kastamat ni Rosa. Nung pasakitam ni Dumay, ay, agsakit mo tinakam di anak ta ah. Uy, manugang tan ni Duming. Anak tamot din kan awan pagpilyan tabaki. Ala, oray no kasta ti kunam, nga awan pagpilyan. Nasaya atan, dahi tangay bagbagaam. Ayun, kadihin yan. Ada na panunod ka. Anya dahi ta? Awagam ni Rosa. Ta ibagam nga umayda di mansyon ta. Pagsasaritaan tayo man, no, to'y napanunod ko apakausaran na di pasdeg tayo kat mayat. Anya? Ospital? Agkasapulan tayo iti ado a doktor kas kada nurse no kasta tatang. Papa, kunayo kanya kon. Kakaisuda nga speaking dollar tayo. Ay na, no siyak. Saan ang mabaliwan ti awag yung kanyak, ah? May mayat mo't lang tay humble tayo. Makamuka. Kasinay, ospital, apasig ang makaagas abulbulong ti maaramat nga agas.
Ha? Anya? Oh, Ay, payakas taon na iti mulagat yaw. Kastoy dayta. Diyo ka di mo. Aga po iti lockdown. Kat ado na lockdown tinakasorsoro ang nagmulmula iti dilakumpurme. Ada nagmula iti natnateng. Ada mo iti nagmulmula iti masmasitas. Kat tinakakatkatawa. Ada dagiti nagsawar kadagiti bambantay. Ken turturod ang nagkulkuliktaan da kadagiti ruruot ang napintas ti sabong da. Ket imuladan na pinagbalin amasitas. na. Sabay lang dagiti nagururnong mat kadagiti makaagas amulmula. Ket nagpaaduda. Hay, Wen, putno na tatatang. Papa. Ay, hindi Wala niya. Iso nga ita, nakadadon dagiti aglaklako iti masetas iti online. Nga ultimo bain-bain kat iramraman da na pagkwarkwartaan. kat italakay. Kasano da di kunam nga ospital apa asig abulbulong ti maaramat nga agas. Wen tadagiti alaen tayo a doktor. Kat dagiti doktor abulbulong mat ti resita da nga agas. Ija pasyente da. Na, No kasta nga raw. Nagitay herbularyaw ti alaan tayo amang agas. Wen, do Na. doktor mat ama ko na nagijay ta agagas damat. Ala. na. Kat, imbis nga ron nurse kas kada midwife talaan tayo akatulungan dagiti mga agas sa kasaanag. Tadagitay mo ten masahista na mangilot kas kada mang anyad titan manamay kas kada mamadto no isaon. You got it right. Bakit? Ay, Maya, Apaw. na dumdumang ospital na itang tatang. Papa. Ipikto mo't lang ti COVID. ket. Tapno, adalata dagiti madadaan nga agas. Dayta ti sumaruno akitaan tayo. Aggatang tayon, kadagiti nagduduma a makaaga sa mulmula, tapaimula tayo iti nalawa asular iti likod, ti pinatakder tayo apasdek ti ospital. Mayahan. Gaputa upat tayo, ngagpampanunot iti pagsayatan ti ospital, panaganan tayo iti Gosodoros Ospital. Na, anya mo dayta. Di pa'y lakat gosogot. Ay, madimot Gusto doros. Wen, Wan. Mayat tatang. Ay, papa. kasta, hindi mo liplipatan ti awag mo, apapa. Nagmayat tupay. Gosodoros. Gusteng, Sufeng, Doming Rosa. Na. Gosodoros Ospital. Ay, Ay, apaw. naidumduma mo't lang na nagan ti ospital. Adan to pa'y makamamu aya, iti taros dayta, no di datay laeng, no di ta ibaga. Awon mo't kit di ah. Mayat, daytan ti may panagan ti ospital. Ala, tangay na pagnunumuan tayon ti amin. Agi paskil tayo ni ti pakamo, ngagkasapulan tayo kadag iti mangagas akas kada masahista. Sakti umo na ngagpamasahe. Ay, Na. adu mo ti klase dagiti agmas masahe wenno agil-ilot. Ada dagiti agilot a pang-relax lang. Ada mo dagiti mangilot a mamullo. Ada dagiti kunada ay basta agalat tayo kadagiti mangilot. Mamaltot kas kada manumang ditan. Man namay ngay, tatang. Papa, papa, di tayo agala. Agore ka. No dayta man na may kat manggagamot samot dayta. Tika na sa away. Daytay kontra manggagamot nga rod Una, ala. Amu tayo no asino dagiti alaen tayo akasapulan tayo iti lukatan tayo nga Dusodoros Ospital. Agaraw tayon. Tapno makarugi tayon tani. Adun ti tumaod akita ti sakit. Domeng, sikat ikang runaan amang ngagas. Tani, di pa'y matsimangpot ni Dr. Waki. Sus, delikado. Ang mga lusaan tayo akabaalan ng agasan ti anay na kita. No ti sakit ti pasyente kat saan tayo ang maagasan ditoy. Ibaon tayo ija General Hospital.
Naglawag mo ti nakapaskil iti sango. No anya dagiti sakit nga agasan tayo dito. Unmat ka niya. Kaya ba akong tinumber 1 iti pila? Iyon mo ta. Tarog yan tayo. Miss Matiaga Darondon. Ay, siya ka po. Wala yung apo. Umasidig ka dito yan, Miss Darondon. Yaman pa ya po. Tama aprosan yun to'y nasakit ko. Nasakit, Miss. Daytoy man pusong ko. Ah, Kanayo nakasla at daag paspasyar asitan. Wano, pigaran kat nga ta. Ay, sus! Delikadon ano kasta? Day tangarot kat doktor. Excuse me. Sana ka doktor nga makaagas. Ala, umay ka dita klinik. Riknaan taman no anya dayta at napigar na dita nga ibagbagam. Ay, agyaman na ka po. Magasan at matlaangan. Anyat marik na. Medyo mayat matiilot mo, Doc. Ay, sana ka doktor. Once again, I told you. Ala, tamno santon nga sakit ti buksit mo. Gumatang ka kadagiti lako dagiti na intar at indira iti nagduduma abulbulong ken mula dita sango ti pasdekwen. Anya nga ya, bulbulong tigatangak. Mabiit laeng ta irisitak. I-drawing ko. Iso ti ipakita mi jaglakla ko. Na? Yeah. Ha? Nalaing kayo gayam nga drawing. Masapol nga i-drawing ko. Tasan ko akabisado tinagnagan dagitay mulak ken bulbulong ala ko da. Aday ta. May sadaytan. Ay. Mangi-drawing ak pa iti may sa. Ew. Aha. Bilog-bilog, nagtimbukal, natubog. Aday ta. Nay! Nyugmot day ta. Kakaruyen. Gumatang kay ti kakaruyen ket inumem di tubog na. Sika lang ti manginom iti tubog di katangam, ha? San ka mangibingbingay? Tama nga no saan ka maimbagan? Ket di imbingayam ti maagasan no adda sakit na we. Ay, talaga abukudak Kaingan, no adakit di makiinom kanya kon. Ya, kadire. Anya? Ha? Ay, sige. Alam mo ditoy. Ket no saan da maawatan ti ibagam? Isarang mo ni ti rupa, jaglakaw. Ay, may samay-sala ang kakabsat, Malakwan kayo amin. Oo, sika-sika. Anyamot abulong tigatangab. Ay, daytoy nana. Padakkelag. Ay, Kabayatan mangalalak iti agas ko kadagita bulong na. Anya gayam tinagan dayto yung masetas? ay, saan na masitas dayta? Angam, kasla masitas meten, Taagsabong to dayta. Ay, alwadam laeng, taada siit na. Sige nana. Ang kasanungatan. Ramot kanumot ti agas ditaw. Di ba'y kat matayay no alaag ti ramot na? Adala ko dita apang instant nga agasen. Kastoy mutlaang, iso nga imulam to dayta nga laang. Dayjay ton, ti lambungam. Nalambong gayam ko nakkuman. Jay tulaangan mang timpla, iti kayat mo araman, ti aramidam. Kasta aya. Wow. Ayan na nga rod nana. Dayta ti saan pa'y anaangar. Narepet akas datay ruot amasit sida. Datay papait, kas dati akarangin na dayta. Oh. Ngam, ikidemonton angay naman.
Aday ta, kan daytay nyog akakaruyon nana. Di tamot bangir ti ayan na. Ay Rosa, lakwa man da ito, itinyog. Dahil man matsakak ti pagasap, Dok Doming. Ay, kwa, saan nakngawagan iti doktor? Ay, sa bagay, doktor ak nagbaysaw. Ngam, doktor ti ayaw. Ay, apag isungarod ato yung sakit ko. Sakit ti sa katinwang kaskadabaka kano da ito. Aya, Foot disease ka no. Batungol ko na ti daduma. asus, delikado kan salituin kapsat. Marunruno tento'y tangan ti sakam. Isungarod nga yung mayag dito ospital yun. Tagpaaga sa agtap nung saan ko nga ipatay ito yung sakit ko. Ewan mo, Susako. agasan ta ha? Ala, agplastar ka ta kita akman anay bag. Nay, kagot uten na Ala, agkidem ka. Tapno saan mo makita ti aramidag. Salbag kat nga minan nagiti piste di ta sakam ta aduda launay. Pagsasawan nakmutin. Ni, saan? Nagiti peste di ti sugat ti sakam ti pagsasawa. Nagrarawot da mang mangan. Iso nga agot-ot ako nam. Anya? Ala, agkidem kan. Ta tudok-tudokak di ti tudok ti barbecue na kita mangkin-kinit di ta sakam. Tapno aging bagay. Alalawan, agkidum akong tudokam amin idan tapno makaginawa ak matan numatay amin ang nagita apiste. Ayos. Mamati mo. At tilamlam yung nga katao. Ado, ba't tinapamati? May tinagdudo mga ospital may. Ay, ado. Dom, agrain kan. Adan ni doktor, oh. Doktor? Ay, tagtagainap ko lagaya. Itan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.